uDlubheke uzimisele ukuxhasa uKhuzani esicoleni sakhe semali yokukhava izingqinamba zomcimbi igcwalisa Spring Picnic All White. uDlubheke usukume namazwi athi, "Ungangicabangela konke okucabangayo uzitshela ukuthi angisikho kanti angisuye lowo muntu. Yabona makuyiwa entweni ethinta ubuntu, awokhohlwa impela ngiyazinikela lapho. Cha ngithi ake ngithathele lithuba nginikele ngenkabi yenkomo ngelanga lomcimbi kaKhuzani igcwalisa ngomhla ka-5 November. Lokhu ngikwenziswa ukuthi ngisizwile isicelo sakhe ebesicela kubaxhasi sokuthi ufisa ukulekeleleka ngesilinganiso semali engaba u-3 million. Kungamjabulisa kakhulu lokho ngoba kungakhaveka zonke izingqinamba zomcimbi. Yize ngesiye umuntu osebenza kangcono bengawuphosa u-100,000 kodwa isimo asakavumi nami ngiphose engikwazile ukufika kukhona ngenxa yokuhlatshwa isicelo sakhe enhlizweni. Nami njalo lelo langa mfowampungusi ngiyayibophezela. Kuyofuna ngikwazi ukuthi indoda ngunike nje inkabi impela ehamba ngenyawo. Uzoqobela abantu ukuthi kuhlangane itshulu masiqede. Ngiyafisa labanye ozakwethu singagcini ngokwemukela kuphela kodwa nathi kube khona sikuphindisele emuva kubantu abanjengalaba oKhuzani ngoba abantu esinabendimini ngeke befane noma ngabe bapha abahleli bemcimbi abazobe bekunike thina nathi kufuna siphinde sihlephule okunye sikubuyise